Haki jing tre shitom gi bajar bat minat top haki kamera ba marway haki jing pule kon nak bentaban yakun ye ki exam haki kerdan pule baper kini ki jing tre shitom Kim Joseph A Henry ki long penban mau jam ban poi segi kerdan ki ba kham shalor bat na ki nong yelam ki badan ye ka mensim jong ka jing angnot ban kentiu ye lagi para than la itu ye kita ki tre shitom bat la pen ko borom ye ki om tang ka jing pen ko borom Henry ka perthai ka itu yaki kum ki bateri shitom bat ka lat ru ka peli na ka benta ki jing pule ki babot. Da ki jing angnot ban penlong ye ka district ban don ye ki samla pule ki bastat ban be sya ka thong jong nam job bat ka jing ai man sem ye ki samla pule ka district ribhoi. Ki nong yelam jong seng RBYF ka bre ka wei na ki seng ka bala slam bha ban ai ka jing sekri ye ka district ribhoi bat kum ju ru ka jing sim benta ye ki mat ki ba kongsan jong ka jela. Menta kesngi ka badairu kesngi jong jing rakhe ka ri ya ka Children's Day kalpan long ya ka jing pun ku burom ya ki ar prangot ki samla pule ki bawan hakmat ha ki kerdan pule baper bat la ban kedau bagane ka jing pun ku burom ya ki samla ka district ribhoi ki bawan shakmat ha ki jing pule bat kene ka jing pun ku burom ya ki samla ka district na ka seng RBYF ki bawan shakmat ha ki jing pule ka de ka sin penlong ka ba khat nyau nak benta ban itu ya ki samla pule ki batre shitom. Kini ki kentup ya shipongot ki bayi orang hakatup jong ka top 10 haka SSLC examination arjar arpsan sangut ki buan haka top 10 jong ka HSSLC prangut ki buan haka top 10 jong ka HSSLC science stream but sangut pan ki buan haka top 10 jong ka HSSLC commerce stream. La aruban kedo begini ke jing pun ku borom ye ki samla ki ba pas bha ha ki exam baper kalongkum ke jing kentu ye ki weipat ki samla ki ba yo sngo ye ke jing pun ku borom bakin treshitom na ke benta ki jing pule jongki ha ke juga por ki nong yelam jong seng RBOF ki la pen benaru ye ke stipend na ke benta ki sangut ki samla pule ki ba wan bha shakmat ha ki jing pule jongki batla aruban kedo begini kam de kesin ke banengkong bagaseng RBOF kapan mang ye ke stipend na ke benta ki samla pule ki ba pas bah Henry kala deb ruban le hagis nyam ki bala deb hagine kesngi ke bala penlong ye ke jing pen ku borom ye ki te ki samla pule lawan ruban idon lang da ba sos thana sadun ubade MLA ke jirang constituency ubolong ru hagu cukup por menteri sarkar ke sarkar jela ubala long teng ru unong yelam barim ke seng RBOF ubabat kumu presiden ka Bernihat Circle ubal one boy hagine kesngi kumu kongsan kabalalong haga jingdon lang jong presiden rang ba kaseng uba bipul changkiu kiwe ki nong ilam ki ba kenthop ya uba AG Stan uba PP Kala uba Dennis Sengkli uba Leandar Nongshli uba Nevasat Makdo lembat kiwe ki dikhan na pedeng kita ki samla ki bala yo ya ke jingpun ku burom don na pedeng jongki ki badang don segi jika pule ki ba om syamlala ban wan hakne kesngi Henry lawan ban pedeng ya ke jingpun ku burom jang aseng da ki bahaya ngasem jongki Shushu kum gajing borom ya kemensim jong General Secretary ke seng kemi uba kensai hunlang nengnong uba laklat no hakini gi khendiat singi ki beladap la penlong ya kejing skam jar ka bishiminin borim jini iba mila dundo hai nei khendiat tayo kungayin ni tempat saisin bangin ya yen lang bangin ya penlong kejing skam jar sipor tam shiminin maladin kata ningyo ya welcome speech nai astan jelas sumam dia Nalor kata la roi ru yek jing roi ribhoi antem Sopan ai kejiro eka kejikuplay congratulations to the education cell akaba limpa ka sinjam ka mame pishwishin manlo snem pi benko purom
lingba ke education cell haka jingha haka jingkit kli jong present parangwa bagi nong kitam juga central body haka ba pipin kuburom yaki kena school kani ke jingpin kuburom yaki kena ki bapas ba kanong kumsi benta haka ba mapi ki pun sama ki kena ki balapas ba ki balayo yaki marks ki bahe kani ka benta ka ba kung ka encouragement lani kata kajing I'm sin na kalian ka Riboy Youth Federation na kabanta kumno ba pinang na panang tristom pan 3 minute kanung kanung kakam kamri ke kam ko besuk but haka buli ko puti haka juk ka pementa kesuban kepat iki kena buli baro pa barobor habangi daunnya kena gathong pidon kam yang kecintrai sistem berjumpi baru ublay un penjanai yang kata gathong lainnya yang kata kecintrai sistem berjumpi lata bangi kuno tang hati negative thoughts lainnya kita jing berkat bamdai lainnya kecing tu mensil lagi berkat no tangi kata lala ngidon be tengah ka komplain banapa oga education ka infrastructure kambiang lagi kimbiang ka komplain kimyo bahag komplain kita gini tangki excuse gini tangki jing idol ada hak jing trash dan berbor gini ustad gini prauhi kimi lima jing trash dan bejungki jadi gini prau lamang portay lamang kakak ri kejungi mi iba gidei kibatrish dom bat kibatrai bila ting asyanya haka ditrish dom kejubi kumki kena pulih haka ba pinanga banwala ay kanam kaburong ya kalungi ya kayin kesan kejubi pina banwala ay kanam kaburong ya ke district ke juni di nangilam jodari Riboy Youth Federation di bu ekenik seni dan taban penkuburong ya pi pat ka pangpreng ka maki kila shim long gakin jit dan ikin select ya ki kena kiba one hagi top 10 dan 20 hakaba ibadai kiba puli hakane ka district tikane ketika sinjam kaba kung ka jingan sim kaba klanya do kada kata na kabenta ikna puli kijumi tekari Riboy district kadai ka district kabra penmi shibun kiri prau tengi kermen lima kajing trish tom kejumpi akaba lima kajing trai minot kejumpi ya kajing puli kejumpi ka puli putih hi kadai ka la terenti kaba penang la ban benba ya keporti penang la ban benba ya ke imang kesal ngirana ban benpa ya ke district kejungi di ngisanya skem paling ba ke jingtresh tom kejumpi insi ba ke district kejungi insayo ya kita ki riu krau laning insi ya kita ki pun sama ki bapa saki kerdan ki beper labalong ya haka gilawan clear ke UPSC gilawan clear ya ka MPSC, kilawan clear, kilawan longi doctors, engineers, bagunta jader, kere parohi, kere lingba kejing Kristum. Habang apet, kero ulo ka program, abungilan kero ulo ka program, pilihanin pa nagiling social media, kilawan di, yang YouTube, beber, yang comments kan juga. Nama apa pindape, yang comments, pelan-pelan lupa. Nama bagai kecilong hi ya kalau society baru kau berkibu berharga negatif. Te yang keempat pri baru aku kinoilam jaga Riboy Youth Federation lari pikir pun sama. Lalu don pekerjaan jadi kalau wajib berkat jaga tiga kakam nang ba katong jumpikan koi. Te lalu berkat yang negative comments ginang poy seno-seno batay nagtaglaw na yarani kadon ni gathong bangan mangya syukri na tagit palba bangan ya treasure hem
nak bercawan ai ke jikri ke bhatam ya ke konsensi ke district ke be ke jogi te kum minister gabu ya ka kum ka jikarpa naglai president barangba jabari boy federation te nagalai junga ngan ai ke jingtela ringkat tapi habaro di bertahan taki isu ke badan kam di jangan isu ke badan kam agama nginangla ban kentiu ya ka district ke be ke jogi kata drop out kecing ino school no jungi kena kathong to jungi kalau bertang kumno begin ha ini kena jungi tang begin poin class 10 kalau nyong tak matriculation pada season ba kino kun ti jungi ipendak ya kata ke matrik ke jungi ngai kalau ada sense of responsibilities kalau ada kata jingkitli ya dia masuk tu ya kumno begin bangun kuah susu bertiu salon orang dan dari Kristen. Dan ini kino ikhlas kalau anda kita poin Kristen kamu dah jemput kita sebenarnya kita bagi pulih kita katakan mindset kecuali bagi nak kuah susu berpulih salon. Anda baca sih bagi lakukan dan mengiba ki yo mesin bagi nak kuah berpulih selalu sekiwai kuih benda di bahasa salon. Nila Cairo itu Islam, ban check out kita drop out student, nila lalu, babun na kena kita school kino no, yang kita pulih kecuali, hanya senang lo kendong, tak supaya ada kelas 5, tak supaya kelas 6, maximum ke drop out ni yang aku beri kena 5%. Kasorkan dia, kalau don semua bahkan ayat sim, yang kita bagi hak secara school. Kilazai kami timil banai bam haki skol di kena skol. Nama pun kilongi kimla banai bam kumba ai bam ke skol yang kena kecuti. Hadu kata kesokan dia kalau pekan. But what apa kalau pekan bantan yang kena bagaimana koi cakap skol lembar dan apa ai bam mengintip betul kami timil. Jadi nak ipa kadang drop out. Mirakan kuliah dia bila kami research dia hak kami ketika man balik di kelas sekolah kino mereka sekolah untuk kita poin hak kelas 5 dan kelas 6 ada bisa begini dia ni ini kena lower primary kalau ni ini hak school government LP school kalau saya ni dekat sokar walaupun seni hak government LP school lahikai yang ini kena school dah kata English kasih medium. Lahikai ini kena sekolah kasih medium lalu kelas 5. Begini kena sekolah nak kelas kelas 5. Kiong kita yang ikut pulih hari kelas 6. Kemudian hari kelas 6 kini kita kena school kita hamlai pada sekolah upper primary school. Ni hari Boy district ibun ki SSC school Kibala Seng lembaga skim SSC di upper primary funded by SSC. Habis di boy ada kelas 6 kinuhikai di upper primary pat kinhab hikai pat iki dan kentin English medium. Kalau sistem yang ni kena sekolah berpas kasih medium, perbahikayu niung sin, perbahikayu ni silajong. Onda nidon ke English medium ki subject kelas 3 kelas 4 root agai government LP school ada ini ujuk untuk boy pada kelas 6 nadong shalom ketika semua lahirkan di ketinong boy kibang pas kelas 10 kita kisnem arajar khanlai kasam ulang boy usama ubagi rapat lu temu ulang duty usirala bendelkan bangi udah ubala pas ya ke dokter udah top 10 harga si exam nilai kersan you nampak asal udah nak longi beduk ngade nak ju kasulong beduk udah nak longi beduk hai khot yang kumi ju kumi du nampoi perhat baru tahu ulong uladi dokter but nisopmen ba kami boy federation lembaga education fair inoyang parin kila kersan you tang bangun mat harga kelas 12 handai bangun
siya kam doktor puri doktor ro ngira dan dekat batu hadu beribu yu kata medical college bamunda puri doktor puri boy bulan aku kasih hospital aku tengi batang ni jisang berit jungi ngira ketir tengi orang ini yang ni kecingan bensin di kun sama juga di distrik bagi bangi ai cingai berit lese ka bisa kala belum ke berit hati ibayo haga juk mentar pembukaan muni ru sing akan di ajar tengah tekisah ngabir di kaitan ajar tengah itu kamu tahu ya kan Henry kenal pada cingai lagi ni pentai pat ya di kenal rek kaba kita kemensin bah kawe sini ngaruh ngan sin ya kan momento ngagani kisah kami ai katakan cing semua kecing perhan dapat tumai kita lagi kenal ban kin dot kita kecing perhan bangaruh puisi dengan selection prize na kini dihargai ya ngikut tang akan dikecingan di akan di office jungi ngarayo jingiro na usarman ngarayo jingiro na kitwan yo ilasna ka office na suleran kan kata kasih menyebut pemerintah opening lima dan macam berapa pulau ta mirapo yang usah pun teli kisnem ni nang somai auto kesektrai nanti ni nang somai berkayu di ber nilai yang tengah banyak keren bagi parlok ibarat pak bekerja apa kesek bantuan yang ini ke Islam terikam juga desek Ukraina ni lagi dia diba lalagi pensong nurin dan longsha kentin kaba yo mensim bat kentin kaba betul nanti mo apren jungi marwai wat langi dan hai no benta bat ketan tin kong kuni star shine at night and some star shine in bright daylight iklur iju palang bat iju thaba ag por menit andrai ki don pat iklur iba palang bat iba thaba ag por mensi mensyit mensyai kajimut kajonga bangan pasak hati kalong compare lagi day ibaduk compare lagi day ibadan kajimuna hai ibabun kiliang andrai ide belong ibaskan kanurem ide belong iba yaiminot ide belong ibanbu ya ketom jom kecingim hakba ngindai kita ditlur iba palang ha di babun yang bat di babun mentah paling keran ni kata ketian kolong atau ihun se ba yang kita di IAS di IPS di MCS di MPS mak kita tang kita ditlur di besar kornasi lalu ditlur di besar kornasi ka riboy condition kasou dari jingkian hagba PI pun sama di badan sya yang konsir mereka jingpang kejong pun sama ban pulih ban cepat nang negen pun kini keski ai makalong keski hagi jingip jopi ban produk ban butil nanti ban sisen keski mabirukan nanong kendong lani mabirukan nanong kendong yang palang telur kum ki IPS Riboy District kumbalia tu ini na ka SSLC na ka school ka secondary school sikap gigit Cikomot kena bantuan lama untuk bertok dan hakai ketok dan rugi tapi lagi don dengan diborong hakatok 20 hak state level kelada don mungkin itu naga seng Lembak Education Committee ni ai stipend kabalong namta di kelas tik nak namta kelas nak berta bikin lek hak kelas 11 atau 12 kata kalong satspa si benai kata min ai mentara sini namta kelas 11 but next kelas 12 kejupi in ai next year mah dekata dari keseng dekata dari kakak kamu keseng
ka yale bang ay musim ipigi ko sama bata ka juga poru bata kasi kam day tang kasi ka bangin bangin ay medal ning ay certificate of achievement ipi ngai kasi ka ba mungkin nginong namin kasi ka ba piyo iburong nakajing trace to the jumpi nakajing long discipline the jumpi but kumjuro kajing piyo iburong nakajing nakajing penurpor the jumpi nakajing pisah the jumpi hakatam kulit puti the jumpi kapag piyo la iburong kamtam ya kayi kesam the jumpi kumju ya kinahikay the jumpi berkamtam ya kailang selang dari kamtam kamtam ya kadong riboy gedongi but namun pun por kalong ru ba kamtam yang pergi kena kelas di Badan PK school secondary school di Sipet kalong ba kadi kasih stun dan kata mau jam bapin sedang ban dream big dan aim higher yang kecil itu menjadi starting point data pemilihan cakmat. Jo yo mau mer ubah saubun riu teli Islam adu gani ka kalimat ke pemantah sakenopat Islam ni sayo ban kenjo ya ka golden jubilee kata gede ka cinta jong ka sabo Islam ngikermen pagiliyo ban lekemen lang baru ipai patusong ani ka dong kathain jong ka boy ka jongi kaseng RBF kadi kaseng de bala seng da kiribra ki ba mensua kidon ki ba lekno ba kidolo ki ba dangiem ki berasa lang bangi akan ni selapor kai kidon taki phawajan mut ki khot apo kaseng riboy youth federation ke jongi kidon Arbutli ki circle Arbutli ki zone but Laispa inyo Arbutli ki unit kalau dia keseng kebang seng bat berpenyari terdekat baru kita kitai jong dari boy district ke jong iba fight away bagi kengem lo bagi nang la betul ni kam jongi nangni sakmat ka jinglang pasta jong iba people thank you ya ki pingayo ru ya kene ka office kumne ka mga long ki iyo perlongi kene ka jinglang di lembar cintri barat ba jong presiden jongi iba people thank you lembar ni ka isi di berfight away barang jupon kinangni scam ru bagi nang la betul kum kini sa program nangni sakmat ban kintiu ban ai ka kusnam ya hi kikun samla yo pas ba kene thai ka dong jongi ya ki jipule ki jongti kaseng RBF nadu ba la form ya kana dua seng ya ka kasiel ti kesong ka ba kalai ba kalakmi ba screen ha hamda ba kani ka thai ka dong ka jungi ka boy district ka gi ba ngirang duna kilat pulai putih ka jinang cista nraya ka kasiel ti jong ka seng ka jungi ya ka ba kinong yalam ki ba mersua nadu alajar pra ba hadu menda nila kenjo kanyo tuli ki maumer ki bagi perlong kum kini ki jai ai kusnam ye phi ki kul samla jong thai ke dong ke jongi mandau snam ada kanyo tuli ki snam ya ka bagi la perlong kum ni ka khup ka jai kusnam ye phi ki kul samla jong ne ka thai ke dong jongi bagi ngi skem ru bagi na petelon ne semua lembaga jigi snai jong ublai lembaga jigi bu do jongu bagi ngiskem bro ba ikul samla kibayo ega awat kibayo ega nam kaburong mane ka kusam ka juki ba kinang 3 minute nanni sakmat ya ka jilong siman ha jilong jiem jupi di pa fight away